Kurgak, kayraqı, taştaq jер. Бул жакта эмне өсөт деп ойлойсуңдар? Эмне тиксе болот өзү, мындай таш жерде. Мына карасаңдар, суусу да жок. Адырдын асты тем более таш менен. Тура бул жакта бир нерсе өстүргөн кыйын. Лучше жакшы суусу бар жерден алып иштеткен жакшы. Бирок биз азыр Тажикстандагы достор, жүзүмдүн мекени. Ошол жакта 100 жыл мурда жүзүмчүлөр келип, мына ушундай таштак жерди жапжашыл бакка айландырган. Аны мен силерге көрсөтөм, жүрүңүздөр. Өзү көпчүлүк айтат го, мындай кургак жерде эчтеке өспөйт. Эмне кылабыз, андай бир жакшы жер алыш керек деп. Булардын сөзү боюнча чистый шылтоо. Просто иш кылбаштын жолу дегендей. Азыр мына ушул дөңдүн арт жагын көрөсүздөр. Бул как будто бул жактын жерини кыртышы башкача да эле сезилет да. Ушул жерде мен секип көрөйүнчү. Бисмилла. Сезип тарта турган оператор ушундай физический даяр болуш керек да. Yüzüm bak, hazır. Ve ошол эле таш жер. Ошол эле таштак жер. Бирок бул жагы уже бир 5тин бир бөлүгүндөй болуп туруп, жүзүм бак. Бисмилла деп киребиз. Ошол жерде бир токтоп туруп, лайк басып туруп, бир жакшы ой пикириңизди жаза кетиңиз. Мына жүзүм бак. Биз чоң кылып салабыз го, валишчи жүзүмгө 4 метр кылып өзүң да жебейсиң. Ары менен чымчык эле жейт. Мына жерге карасаңыз 2 метрде чыкпайт. Мен башым тийип калат. Ушу 180 170 чыкса керек. Мына жүзүмдөр. Бул ушул Хусейн сорт экен. Бул. Бул жакта адамдар буну кыска кантип беришет экен дейм да. Мына мен эгер ушу отурсам, мага нормально экен да. Мына карасаңыз. Акыры көрүнбөйт. Эми мындай жүзүм өстүргөн достор, билесиздер. Мына ушул бир бутакта. Мына бир көчөт. Кеткенин көрдүңүздөр. Бул жака айланасына кеткен. Ушул бир көчөттөн канча килограмм жүзүм чыгат деп ойлойсуздар? Орточо жазасыздар. Примерно санап көрөлүбү, Санаш кыйын да. Где-то ушул жерде 20-30, ошо бир 120-150ге чейин баш жүзүм чыгат да. Ар бири орточо 1 килограмм, 800 грамм, ошондой чыкканда деле 100 килограммдай жүзүм бир көчөттөн. Эми суроо, 1 гектарда канча жүзүм чыгат деп ойлойсуңар? Тонна менен. Аны өзүңүздөр эсептейсиздер. Жүрүңүзчү пока көрүп. Негизи, бизде билесиздер да, Пазендада бир жер киресин 10 түрдүү жүзүм бар. Бул жерде чисто сатканга кылгандан кийин бир сортпу, до конца бир сорт. Анткени адам бир сатып кутулгусу келет да. Хусейн кылды, 10 гектар Хусейн. Ризаматпы, 100 гектар ризамат. Мерспи, мерс, аватарбы, аватар. Анткени биз клиенттер келип өздөрү 1 килограмм, 2 килограммдан терип кеткен кылабыз. Так чисто сатам, бизнес кылам дегендер 1-2 сорт аласыздар, болду ошо менен. Болбосо клиентиңиз жазып кой. Биздин ол жакта азыр ушул бактын ээси Рустамжан деген инебиз бар. Силерге барып тааныштырам. Качан бул башталды? Эмне иштер кылышат? Канчалык кыйын? Микрофонум калып калыптыр да үйдө. Зато келип алдык. Эптеп болсо деле угуп атабы, жакшы эле. Угуп атат деп жазып коесуздар. Интернет Тажикстанда проблема экен. Ушул качандан бери видео тартып атабыз, пока жүктөй албадым. Өзү келет. Рустамжан. Azamcan demedim, Rustамжан. Ona video olaman sana bir külcatı ver ama onu. Mana, gelin. Mına dostlar, bizim Tajikistan'daki inemiz Rustамжан. Mına uşunca baktı. Kança uşul yerde gektarda жүзүм bak.
Bu yerda 4 gektar. 4 gektar. 4 gektar. Qaysi sort bu? Bu ketmon sopi tepa tomonlar Husayni Ha, bo'ldi, o'sha men ekilgan. boshida Husayn dedik. Ha, tepa tomonlar Husayni ekilgan, bu tomonlar ketmon sopi. Ketmon sop Husaynni ayirmasi nimada? Ketmon sopni doni yirikroq bo'ladi. Musulmon Bu ketmon toshlar sop. ham uzunchoqroq bo'ladi. Ha. Husaynni qarasangiz dumaloq. Ham Qani Husayn? Buna Husayn, ha? ha. Buna do'stlar, Husayn menen ketmen sapni ayirmasini bilib olasizlar. Buna Husayn. Buna ketmen sap. Ketmen sap deb ketmen qadimkidagilar savo bo'ldi-ku, shu uzun bo'lgan uchun ne qo'yishganda buncha. Damichi? Damini tekshirib berayin, bismillah. Men bunday dam sezib olibman-da. Bismillah. Başta bir xil ekan. Bu pishib o'tib ketdi. Pishib o'tib ketsa tonna yo'qoladi. Hosil vaznni tashab, ham bu toshlar yer ko'rib turibsiz. Bu yil birinchi suvlarga yaxshi to'ymadi o'zim. Shuni hisobiga ham Bir haftada sug'orasiz. har hafta sug'oramiz. Tash bo'lgan uchun. Ba'zi yerlarimiz bor, pastdagi yerlar. Uzum bir yilda 2-3 marta suv ichadigan yerlar bor. 2 marta ichadi. Bu do'stlar, tash bo'lgan uchun jumasina bir jol, ikki joldan antkeni suv batle ag'ib yerga singib ketadi-da. Agar ko'rsizlar, bu yerki yerlar bor deydi, biz shu javobatdan yerlar. Bir yilda 2-3 jol deydi. Biz qo'ygada 4-5 joldan qo'yib qo'yasizlar. Qachon eng yaxshi pishgan vaqti? Shu sentyabr. Hozir bular toshloq joylarda mana shu zonalarda uzun tezroq pishadi. Sentyabr. Asosan sentyabr oyida. Siz otasizlarmi? Qirg'izchani primoylar tushunyotadi-da. Nega bilasizlarmi? Antkeni o'zining ulug' o'zbek ekan. Negizi o ata babasi o'sha Farg'onadan kelgan. O'zbek, qirg'iz tillar bular bir tug'an tillar bo'lgan uchun bir tug'an ulug'. Anan bir-birini tushunishda o'yinlarda. Tushunib turasizmi meni? Ha, bemalol. Ko'rdingizmi? Так что, do'stlar, Türk, Ozarbayjon, Turkmen, O'zbek, Qozoq, Uyg'ur bular til ayvay. Başta bir derler. Eğer buzulmagan bo'lsa, savremenniy qilib atdan, butdan, manu deb o'zgarib ketmasalar, atak barimiz bir jo'nda tushunamiz-da. Rustamjon, bu qancha yillik? Bu 10 yillik uzun. Yo, bu past tomonlar 10 yillik. Bu 10 yil bo'lmagan. 8 yillik, 7 yillik uzunda mana shular. 8 yildan bo'lmagan bo'lsa kerak, 7 yil. Bayqasangizlar, ayvay yaxshi cho'ng'ayganda bo'lchi. Yedi, misol biz uyda 15 yillik uzumlar shundayda. Yaxshi kattayotgan bu. Bitta uzum yaxshi bergan necha kilo beradi? Yaxshi hosil bersa shu 200 kiloda. Undan ko'piga uzum kelasi yilga charchab qoladi. Mersicha ko'proq berishi mumkin. Bir üzüm tüp dostlar. Buna eng yaxshi bergan 200. O'rtachasi 150 deb. 100 de hesaplayli. 100 kilogram bir göçötden. Bu maqsad akam ishonmay aytadi. Formalar. Yutur. Siz menen birga любой жолго келебиz. Bo'lsa agroturizmni qilali. Уже mana biz birinchi klientlerden bo'lib keldik do'stlar. O'zi da klient bo'lgan. Endi ko'p so'rovlar bo'ladi. Endi menen dorilaysizlar. Bunimi? Dori sepishni Qanday bor bu? Dori sayib qo'yishadi, o'shal chimmi, chimmi emasmi? Yo'q. Apparatlarimiz bor. Dori sepadigan. Traktorda haydab ketaveramiz, o'zi sachadi. Vertolyot deb qo'yamiz endi shunaqa. Xitoydan keldi bu yil yangi apparatlar ishlatyapmiz. 1 tonna suv ketadi, 1 gektar joyga yetadi 1 tonna. Bunday qilib üzüp chegan bo'lmaydi o'zi. Ne deysiz? O'sha üzülgan jeri yirib, chirib cho'q bo'ldi. Ham bu maga bo'laveradi. Aytganini qilgan paybon qila olmaysan. Kim ekanligini yasa ketasan. Endi degan dori ati. Dori har xil dorilar ishlatiladi aka. Quadro, Mospilan, Hammasidan ishlatamiz. Nurel, Delambam. Folicure, Impact. Ularning bari bizda bor. Ma jazasizlar-ku, bunday dori qachon qilsak bo'ladi. Men baringizlarga jazib yetishmayman do'stlar, javob bergandeli. O'shanda eng so'nggi apteka boradi. Yüzüm bunday bo'layotadi, endi chachayin desangizlar. Bunday yaxshi. Endi yilda dori biz hozirgacha endi bir analgini ichmaymiz-ku, boshqa ursa, Trimol bor, Citramon bor.
Oşoň oşap жаңылар чыга berет. Adamdyn immuniteti özgöret. Oşonda ele bul. Bir de dağ berersen bunu immuniteti öýrenip kalat eken. Tura? Almaştyp duruş gerek. Siz ham hozir kam joyga turib olibsiz-da, maydadon joyga. Bugun kattaroq joy. Endi Bağları da kızıktı kança ekendigini. Oşol примерно kançadan satılады hazır? Hozir ketmon sopilar 9 somon, eng kami 8 somon shunaqa atrofida, 10 somongacha. Son men samandı düşünmüşler ya. Evet, 10'a göğüt koyarlar da. 9 saman olsa 90 son. 100 dese, 10 dese 100 son, 105 son da. Kışta kança buladı şun? Kışga saklap satsaylar. O'tgan yili 15 somongacha bo'ldi xaladenlikda. Oq uzumlar, husaynilar, ketmon soplarda o'tgan yili esimda bilmayman. Avatarlar o'tgan yili xaladenlikda 25 somongacha bo'ldi. 20 somondan 25 somongacha bo'ldi. Endi bu yil Emne sabahtar, emne biz öyle oturuyorum, az oturaylik ve jaş ötkende şunu alıp katkensin, уже çarşap video tartabız dep su geçip, buna geçeceğiz. Daryaga düştük. Neft barı bilbeyim, biraz barı zoğurup kaldı. Ben doğuşum arıp kaldım, maksadıga kursağın karma tüt. Daha emneler aytağız. Kazanacağım. Emne life hacklar var. Bunlar setka tartılgan. Bunu traktormen tartat okşayt değil mi? yo'q. Buni biz blok deymiz yoki tal deymiz. Shu simni qisadigan qisqichi bo'ladi. O'shani haligi talga ildirib turib, qo'l bilan tortasiz. Bir kishi bemalol tortadi. Keyin baylab turib haligini qo'yib yuborasiz. Bu o'sha qattiq tortilgan. Bunaqasiga har 6 metrga ko'ndaliniga tros tortilgan. Mana pastrinkalar yonidan asosan tros ushlab turadi. Bir so'rov. Negizi yüzündü 2 metreden tigiletdi. Sizlerki başı 8 metre 8 metre niye geldi? Bizda shunaqa uzoqroq ekiladi. Shunda ham tonnani yaxshi beradi bola. Ko'p yaqin bo'lsa ham Yok başı da belki yakın bular. Keyin o'tashasizlar. yo'q, shunday. Başı da shunday ekan. Ko'rdingizmi? Men bayqasangiz o'tiradi. Mana bir göçöt. O'zi negizi 2 metr, 2,5 metrle tigiletdi. Naqat bo'lsa hisoblaysiz. 1 5 yarım. O 6 metrda. 6 metre. Ben şahın çoğunluğu isteyeceğim. 6 metre. Anan bundan daha başka çoğunluk. Da abışına biz bundan 4 metre koyuyoruz da. Bu yerde 6 koy değil mi? 8 mi? Bunda. Bunaqasi ham 6. 6 6. Hozir mana shu yerdan o'rtadan kovlasangiz, uni ham bu uzumda ham tomiri chiqadi. Ha. Bitta bo'lsa erkinroq o'sadi, katta bo'lib ketadi. Göğün salaslar mı? Go'ng solamiz. Qayerga salaslar? Go'ngda shu ikki yonidan, uzumni u yonidan, bu yonidan. Qanday ko'p salaslar? Shu solib haydaladi yoki bo'lmasa shunday. Svejiy go'ng. Shunday qilib savaraslarmi yo suvga aralashtirib sharbat qilasizlar? Yo'q, sharbat qilmaymiz. Shunday svejiy bo'yicha savaraslar. Ha. Uni chiritish keragi yo'q. Yo'q, shunday beramiz biz. Haligi manikir fingerga oldin hozir ancha bo'lib bermaganimizga tagini traktorda bir kanal kapatir deymiz, ariq ochadigan. Mana buni ochgan-ku. Katta agat ochadigan kattasi bor. Ha, bu o'sha kavlaydi. Shunday ko'lab ketaveradi har bitta uzumda, u yonini ham bu yonini ham 1 metr. Hali joyga porini tashlab ketaveramiz, keyin traktor gredelda taqadi, gredel bilan bekib ketadi. Ana shu go'ngni yaxshi ko'radi meniki. Yaxshi bo'ladi go'ngingiz. Так что, go'ngni salaslar. Endi qiladi, Abdulla aytayingiz xatir. Qishda uzumlarni qanday xraniyasi bo'ladi? O'rotib. Qishda nima? Qishda sovuqdan saqlaganlar. O'ramaymiz. Haligi 2023-yil sovuq, qattiq sovuq bo'lgan yili ko'pchilik kilyonka bilan o'radi, o'ramaganlar ham bo'ldi. Ana shu yil kilyonka bilan ustiga kilyonkani yopib qo'yilardi. O'shanda ham qanday qor yog'ib hali kilyonkani bosib qolsa, foyda qiladi. Bildingizmi? Bosib qolsa, bo'lmasam uni ham kilyonkani ham uncha foydasi yo'q. Bizda u darajada qattiq sovuq bo'lmaydi. Men yoshligimdan beri, esim taniganimdan beri shu 23-yil qattiq sovuq bo'ldi, uzumlarga yaxshigina ziyon qildi. Bizda 20 bo'ldi. Короче, polni yüzümde bir sıra kuradı. Bu yakta 23 volttur. Üstüne kar tursa
жакшы сактайт деген себеби мындай достор. Кар өзү эң жакшы сактай турган нерсе. Любой, мисалы, даже мына көчөт болсо, мына көчөт. -20да өлөт дейли ошол. -20да тоңуп өлүп калат. Эми эмне үчүн кар жакса бул өлбөй калат? Анткени кар менен жаап койсоңор, кардын асты -4, 5, максимум 7, 8ге чейин эле барат да. Анткени кар өзү коргоп турат. А качан бактарак өлүп калат? Мына сыртта -10 градус, 15 градус болуп калды, бирок өлүп калды десеңер, шамал болот го. Шамал болгондо баягы 15 градус, 25 градус болуп кетет. Шамал тийгенде бул өлөт, туурабы? Шамал менен катты. Шамалда өлөт. Ошон үчүн шамалдан абайлаш керек деп. Ошо көпчүлүк мен өзүм жүзүмдү кайракы кылып алдым, биздики эчтеке болгон жок деген адамдар барсаңыз, же биягында дубалы бар, же үйү тосулган, шамал тийбей турган жер. Үй ачык болсо, баарыныкы эле өлөт. Жүзүмдү баягында мен кайракы кылып алдым, кышка үйрөтүп алдым деген нерсе жок. Ал бактарак, ал минус өзүнүн даражасына жеткенде өлөт. Болгону сиздин ошол дубалыңыз тосуп калыптыр. Же Алла сүйгөн бир пенде болсоңуз керек, Алла таалам сиздикини мындай жашатып коюптур да. А так өлүш керекпи? Өлөт. Шамалдан сакташ керек. Так что кышында бир көчөттөрүңүздөр болсо, кар менен полный кар менен жаап койсоңуздар да болот да. Холодильник да. Холодильникте плюс го, туурабы? Ичине көпчүлүк минус ойлойт, бирок плюс 4, 3 болот да. Билбегендер, лайк басып коесуздар. Бар жокты үйрөнүп атасыздар. Багбанчылык, холодильник, аяк бияк тиги бул анан мына таш жерлерде өстүрсө болот экен. Бул жүзүмдөн башка жана неме өстүрсө болот мындай жерлерде? Bu yerlerde oldin bug'doy bo'lardi. Nasos suv ishlab turib bog' bo'layotgan payt keyin biz tagiga tarvuz ekardik. Tarvuz, qovun ekardik. Qishloqdagilar bodring ekardi. Tarvuz qovun yaxshi bo'ladimi? Pomidor ham ekilardi, zo'r bo'lardi. Qurg'oq yer dostlar. Tash. Men dag'i bir sizlarga bir foydali narsa aytib qo'ying. Tarvuz qovun qurg'oq yerda bo'ladi, biroq suvlu bo'ladi, bilasizlar, sochный bo'ladi. Эми гүрүч суда өсөт, бирок кургак болот. Буну ким кылат? Буну ушул дүйнөдү, ааламды жараткан Алла тааланын керемети. Кургак жерде суулуу нерсени, суу жерде кургак нерсени өстүрүп коет. Бул Алла тааланын табиятына, жүзүм буюрса жүзүм деле бейиштин мөмөлөрү. Билсеңиздер, ошол жүзүм өстүргөн адам, өзү вообще багбан адамдар жакшы көп жашайт дейт. 100гө кирсем керек деп.